the major prophet kum chacha. On say me catch was say bomoden na hwe too much GH. On say me kan ye nyane bone pa na kase ye pe wo wi ase ya asonde o. Asonde nti na Adam wo hu nyame ye no nyame no. Wo hu ne ma bi a wo hwehwehwehwe e wo other place ne ade. Kat won na bomoden na be hwe too much GH be hwe na subscribe bomoden o be hwe pe na wa ye subscribe o subscribe subscribe na subscribe na wo subscribe a na wo benya ne ma pe a wo pe ne ma papa a wo pe ahwe nyame hira na wura Exp0sed ene adofunom muni aba epiesi kapa na nso minimu edi ehye yankopon de adumdum ne ese de na chese ensem no de edi atentwie ene wo se ye de ebrem no se de muni no bomofo ene ne ne nam ewo apaso ne ne eba begu apaso chese ye ba beko ye be dane ye be tutun ye chese ye wi ye twitwa acheche ede ama eye wo bibia na wo soso no se de wo hu no esi fa no watimi achewa de ne no ena chese mede ebremu na ebusua ya boba asofodi Exp0sed a ekoso na chese nke enim se tie kono de nko wonka ho me kan ye se wo hu nipa ko eye Alabaster Church sofo Reverend Kofi Oduro an kono de anka no bia nsusu se nka papai wabeba abonti na Ghana force papa we de ono de no hutio wo mpene ho asem wono de nyame dwuma kan na woye na eden na anti amani dia ba bepiem anaso obi a eka no nsem abusuafom eye manase betena ase no wobo eye Kofi Oduro edin na nensem a wokan ye no abusua emfa eye obinim obofo abruka wo pampo prophet 1 Jadan Pastor Love kum chacha emfa wo mu ba bia enye omo akwankyere no so nyoma bi na wo ye na mom eye enyoma wo hu ye ewo papa ne hu a emra na like ohia emwa na papa no amboa na wodi ne hu eyaw a enu nti wo onjintumu enenjintumu da se papa no wo firi nyame enu nti e na ode sansem we abetu dwa ama nensem ababeda eye apono so na mom se ka sacrifice a wo ye anase ye kase ye kobosum so na eyidia abrante no wambo eye abaye Kofi Oduro edin e wo sabia ye no wo bebia enti ye klesa no ede ama etiefo na mama matie video no enti no munya aso na muntwen pa eye na ye nua be ma no echirema na chesem emra mo beka ya wo ye na adin se wo so wo free eye abruka eho no abrante no ema yare ensa wa bi ebebegu na ma woyi na tade ehwoye ewo screen ani mo bi ehunu se de na ne honam esi aye ede afa eno ema na satan ni mu ana na eye prophet Kofi Oduro wono so Covid 1 ekoko preachi ehun koneba enti wote ne nsem no eka no se anka wonko papa no ho na anka papa no omboa no na onkonya nkwaje nsem tene ne ankasa efri eho no so papa no eyi nani ehinta no na mama nkoti ne nsem a woka ye efa ho Kofi Oduro na asem no na eme ya ma metu aso wo bra nye megugu mi a me bra me da de ma me huna ma na me se me tese o preachi e wo mu sister station bi so vision wa am tie ne nsem a wo kana aso fu bi de wo nyame nipa kan ene ma me nko na ni nko ka me bo na ni me fu so nyina kire no kwagu e na me ko ye na da na me ko kwa na ye Saturday anopa na o pay ya bi o mo from 6 to 8 to 9 papa na ye bi wo kwa wo trans ya konwa bibia ni wo gina wo wura ma na wo bobi eti Saturday na pa me ko ye sofu Kofi Oduro asoro wo Alabaster house asoro me ko eti me ko duru asoro na onu ankasa papa ni wo banana yire mama Rita na wo ho no era ne sofu ba ko so wono so bagu so we wabo oyi ni timu sare wayi bi ya wono so abosa eti wono ne kita microphone that very day wo shenika ene ayika se ni boot bi na ne top na se what dey eye sofu Kofi Oduro ene na associate pastor se na assistant pastor eti no sofu ketwa ne shebe nkonkra bompa ye ma eti ye pon aso no ye pon pa e bona me call sofu Kofi Oduro ne yere ai fa no Rita no me call ne je ene so ma Rita me ba se ka do hunu kunu na enyema bi amaye edi minya
na me ni asofo bi no wa pese mba na be bi so ere kire na nka papa me do ukunu eye me papa na nka obọ mpa ma me na metimu sum nyame ye wono kre ene gidie mu eto oba no de me call office ma me no we good woman eye so Kofi Oduro the wife eye mama Rita she's a very good woman ma me de me call office oni mi di nkomo one on one na me hyase ene agurukunu di nyina no bobo kire ma me no I see say if says she's going to be fair with me what they make one she should say come out and say this it says and a prayer throw it will not be in office one on one and what me do commodity di enu no can say me kunu am Saturday no but Sunday na ye Easter it was the last year once a brother me Sunday me kunu ebeba enti no ba me make sure say meba na what me atia no it is send down upon me ko sorry e ko asori wi e manwuno na nwumre ye san koye we ko duru ye e pon ye na yire ni na wo ko yes alabasta e wo tesano gardens wo because it ye pon nwumre no e na me ko na yire ni cha na yire so me nsa e na wo de me ko no so ready e ba cho manasi de me kan wasem na che se ma me ko ko fie no we bi ka ko ku na ma ne na da de me kan asem tu da wo so ni asofo ni se no ni no se ja obeso do akasa na odo ye papa na bo mpae man ntina wo pese wo de ne ye wo papa me pese me di ka me so Kofi Oduro ye papa because me hwe na me sama papa ne ka no na me di wa o preach twi woni anim na na me hu say eni o so me ko ka me bone because that time na me platform bia me tu plaka say abise na akoso na kanipa ni ada ho nso ni mo bia Facebook ni pa say na ni me Ministerial Kotua radio ka Ministerial Kotua TV ka ena gogu me de na twetwere me bona me yare na me bre na me hu na mane dem say ma me ka introduction ni ye na papa na share me ho say dia mai ye bi na ma ye chengele bi na o hwe de wa no ho agugu nkuro bi no papa na share me say na wo de ye o ka kere yiri no na wo de ye obia na me ba bia obia na me ba bia ma ko fa na ba so say wo de me ye papa we give me ye papa Kofi Oduro e ka tell the Bible woman some say ready na go put na what say so so me pass na me ko na me ka no president so Kofi Oduro ne bia na ka sa say no tell me Alabaster house e wa tesa no I am very disappointed in this man so friend was also for when you suffer we ye pataku and we do dan mama na say tie sa also your friend who say prophet Kofi Oduro no not before we a prophet no ma kwa kire asori bi what tesa na we friend harvest no come kwa programs mo pa o wa hye nkom ma kwa kire fa we bra no wa jinkrofo sika we ye ni nyira bi minim ne pa tesa na ho na wo tie kura no wa ma wanyi mo mu nyina metima ka kire no e ma wo no so Kofi Oduro no me ba be hu me hu so anya papa no e niema ma hu won ho no e ni niema asisi a aduru manim no wudi agro ma boni nyina kire o e so mba wonte mo so mu preach akra o mo wa yira mra Yesu nchen obi a wo so hu urade mra na nka media ma na ntifiri fie e na ma te o voice keke e o radio so na me ba na nka me no wa ba trust na nka sofo makansem si akira na mpa ye bi mpo a wa ba ma me e bia na nka me ba be hu e bia na me mra so na nka wa me urade agime kwa sofo na ka kire me se wo bia na me ba bia ma ko fa na ba so de me be ye papa me de me nin time so enti e ba abusuafo we ene ne nsɛm a wɔka yɛ ɛde ɛfa ɛyɛ prophet Kofi Oduro ho ɛbra no wo wa honyenhie mu a koni sɛ nyankopɔn asɔre fie de yɛdwan ɛde kɔtoa ɛyɛ nyankopɔn nipa anka no ebetimi ɛde awrechicha na sɛ nkranhye sɛm bi abra no anasɛ ɔgye bi ama no na so okoko pie mu ɛwɔ ɛyɛ Alabaster sɔfo ɛhɔ no kyɛ sɛ sɔfo no deny no all because of say Satan no na eye enoma na egugu ne ho ne se de na wo hunu esi efa no eno ti na ompu se ono susu no oye nipa enti wo no de enani nei se wo ka kire ne se sofo yi won kwa ne nchen ana se wo ka chen se sofo no wasesa wasi no matter what he can never be a pastor to him enya de se prophet Kofi Oduro ebe ye sofo anase nyame nipa ede amanne no so munkotie ne nsem oka ede twa eto but sofo Kofi Oduro so ye sofo but o pamo me cause na no ye ne time and the Bible said Jesus Christ was wo dwansofo no se dwane ba ko yira wo jadodo no ho
na ɔkɔhwɛ baako no wɔde na bɛka no doɔ no ho na koma ato yam kyerɛ no so aka sɛ so ɔde bɔyi bi baako pɛmpo sakyera n'adwene a abɔfoɔ mpempo a ɛwɔ soro ani gye ɛyɛ dɛ na nka wuri kasa bi a wudie sɛ mateɛ na fa mmayɛ bie mahunu bie na nka maba mmɔnten bɛka na sɔfoɔ wotum tumetwi just like that ɛnnɛ sɛ wohwɛ me a wohu deɛ nyame ayɛ me menyɛ yarefuo ɛyɛ amanneɛ ɛne too meɛ but onyankopɔn ɔtwitwa agye ɛdi kwaku saa sɔfo no sɛ meka na sɛ na meka kɔwie sɛ to ɔyɛ sɔfo papa a ɛnka saa mla mekɔɔ ne nkyɛn wɔnyɛ saa deɛ no mfa nkyerɛ me da and he's not a man of God. I mean, if we are so called preaching to him, or you can say, I will never see him to be as a man of God. When you suffer, on your suffer. Abusia for way and a yenesema will can edit a child at all. I just say a ya one hour film and can you say. Casofo way and the bed to me at one so went to me and a year one chair or a JB and answer one chair about the Yebia and for Amanono. Ama enfo hone hawa wo be preachi afa enfo hone nyoma wo be ye ede amano no ono ontimi nya sofo emfa emayewe enina enko nyanya futuo di emfa ma sofo bi no mu a enkrofo ba mo nchen na mo tete mo wane o mo woska de na ogina baba se na no pru etwa nsuo krampo na esan so woska enti no wo be twe na ban ho enam kakra wo be nya atafre enti no ni nyina enye eye emfa to ana se futuo emfa emma mo se ye emma obi ambo obi abomfa because obrempon wo we unim na hyase unim obi a hyase na unim na wie ye said the ebesi akọ ede amasa nipa no nti ye ntwitu obi a in a nice way in a good way said the maybe na na said da foforo bi wo kwa ko hu no a ana wo kokoto amani ma watimi atwitwa ede ajo abusuafo we ene eye ne nsem a wokan ye ede efa eye prophet Kofi Oduro ehun enam ne woye no nti na amani hu ne se woye sofo no wodi atu edwa na abusua sen ena wodwen efa we enso ehun ensem no ni nyina eno no aha ena di dwumadie no ebesiti for wadwen twe no etutuma gh comment section na follow yen our Instagram page @tumagh_ na emrepam no muni aba ekresika pa mekenkan ede amam dasone ebesane hia. Yo, too much GH nie Ghana for ahwefo etiefo onipa bi a won subscribe e too much GH no subscribe wo na ehintasem ensem a ebuafa oman Ghana so ena ye de bremu one God nie the only one God in GH eho na de bia mehwe abrochefo ene Ghana for mo wiasa fa na ina me recommend emamo too much GH.